10 laps. This is over 37 kilometers. It's going to be over before you know it. Then we've got in 5th position, you can see Ivor Roche in the Hyperspace Mazda. He comes up from King Williamstown. And then number 11, in fact, is not George Fisher. There's been a change of driver just before the start of this, is that Nico Bianco got into that motor car prepared by Davy de Villiers from Pretoria. And that's a very capable Alfa. It's leading the B class, the 3,600cc class, ahead there of Dick Sorensen. Leading the C class cars must be Peter Lance, but I see that Colin Clay's actually got ahead of him this time, Colin Clay in the Nashua Golf. And then in D we can expect a great fight there between Johan Coetzee in the Borgorner Escort, Pat Duckham in his Escort, and then George Bezuidenhout in the little BP Nissan Nexus. Look at that field. The Dayglow one, if you've got colour, is Dave Hawkins from Cape Town. You might remember at the last meeting he was punched into the pit wall before this race got undergo. We're in there with Willie Hepburn. Some people say we should have put in another camera because all we're going to see is empty road ahead of us, when in fact we want to be right there in the hunt. We've got a link to a helicopter and then down to our studio and out to you. So let's hope that we get some action from the front there. It's all around him. Hepburn and Pole, Morgan Rood alongside him, Henny van der Linde just on his tail as you see them come down here. Viana's next, then it's Ivor Roche, Nico Bianco, Gary Dunkley in that Sabat Porsche, Dick Sorensen in the Sabat Skyline, Paddy Driver's back from an operation, he's in there, Larry Wolford, Dave Hawkins from Cape Town, they're all in there as the BM pace car, that M5 pulls off the circuit and things are starting to happen. They've got to be behind Willie Hepburn as they cross the line, otherwise they'll jump the start. He decides on the pace of the start. He decides what speed he wants to use, all that power at his disposal to get away from the others. They bunch as they come towards us. We've got 10 laps to go, 37 kilometres, and we're underway. A clean start. There's Hawkins keeping out of trouble on the right-hand side of your screen as Hepburn goes into Gans in first position with Morgan Rood tucked right in behind his tail. You can see Viana creeping around the other side. A good start there by Viana. In the pack there we've got Peter Lindenberg, the South African Springbok powerboat pilot. He's got one of the Ben Morgan Rood prepared Mazdas. They're all in the hunt as well. There's George Bezuidenhout coming through. Pat Duckham's in there. There's Brian Cook as well in the front. Willie Hepburn, Ben Morgan Rood, Tony Viana, Ivor Roche is ahead of Henny van der Linde. Then we've got the Larry Wolford car fighting it out there with Dick Sorensen. We'll pick him up as they come up to Westbank. It's Willie Hepburn in the front. Viana right on Morgan Rood's tail, as you can see. Then is Ivor Roche getting into a heap big trouble. Is Ivor Roche losing a place there to Bianco. So Bianco in that V6 3-litre Alpha is putting on a great show already. He's 4th at the moment as he comes down the hill. Or was it 5th, 3rd, 4th, 5th? There he is, 5th position, leading the B-class cars and in ahead of some of the A-class cars. Being rattled there, you can hear that raspy Mazda just behind him. There's a lovely shot of that Porsche of Gary Dunkley, that 911 Porsche. And just behind him, he's got Larry Wolford, beautifully turned out. It's the Sabat Sierra in the front, and that's Willie Hepburn in the front. Has Morgan Rood got an answer? Ja nee, ek weet nou regtig nie of hy 'n antwoord het daarso, maar ek is seker ons gaan bietjie meer sien van die Nissan van Henny van der Linde bietjie later in hierdie wedren. Tony Viana en sy Winfield BMW ook daar deur National Panasonic en Henny sit reg op sy ster. Daar is niks te kies en verkeerd tussen hierdie manne as hulle daar die kom nie. Henny van der Linde beweeg so aan die binnekant verby en ek is seker hy gaan vir hom verbykom voordat hulle by die Gansdraai kom. Kom ons kyk wat doen Tony. Wie gaan eers in die draai kom? Henny sny voor hom in en Henny kom net voor Tony Viana aan die Gansdraai in. Pyk meneer van daardie Henny om hierdie pypvlak te doen. Nog steeds Willie Hepburn in die voortou. Ben Morgan Rood tweede. Nou het ons Henny van der Linde die Nissan derde. Wat gaan Tony Viana met hom doen hierdie keer? Tony moet 'n antwoord vir hierdie man kry, hierdie pragtige voorbereide BMW, die Winfield BMW van Tony. Dan het ons van Nico Bianco en dan het ons vir Ivor Roche net agter hom in daardie stadium. Kyk hoe gly daardie motor van Henny van der Linde, maar hanteringsvermoë daarvan het die man geensins tekort op hierdie stadium nie. Beweeg nou die Winfield jewel op daarso. Mens kan sien, daar's olie neergegooi daarso en baie sement neergesit op hierdie stadium. Kyk hoe gly die ster van daai motors uit. En dit is sekerlik wat met Ivor Roche gebeur het. Die vorige ronde wou ek gesê het amper ek het 'n motor sien engine blaas. Ja, onder by die tweede topspot S en natuurlik al die olie is uitgepomp daar bo by die Westbank draai. Heel moontlik dat sulke dinge kan gebeur. Henny van der Linde, lieflike skoot as Henny van der Linde daar deur die Continental draai. Kom ons kyk nou aan die binnekant. Kyk hoe kom die water uit die windskermwassers of dit kom van iets af binne in die pragtige voorbereide Sabat Sierra daarso. Af van die pylvlak, kom ons beskryf nou vir u presies wat gebeur hierso. Kom nou na die NTN draai toe en in die linkerkant. En dit lyk vir my Ben Morgan Rood het 'n geweldige geveg hier op sy hande. As hy net wyd gaan daar, dan gaan dinge verkeerd loop daar vir die Nissan van Henny van der Linde. Ben Morgan Rood nog steeds in die tweede posisie en dit lyk vir my Willie Hepburn trek so effentjies weg in hierdie wedren.
maar sekerlik Henny van der Linde sal wel 'n antwoord hê vir hierdie baie vinnige Mazda RX-7. Agterrond is oor in hierdie wedren nog steeds in die 4de posisie. Het ons dan vir die Winfield BMW van Tony Viana net agter hulle 'n geweldige twee geveg daar tussen die Alfa Romeo van Nico Bianco en Dick Sorensen wat net so op sy sterk sit. Dinge kan definitief daar ontwikkel nog in hierdie wedren. Verder terug Pieter Lans wat voorloop in sy klas, B-klas. Alle oorlog is los daarso met Nico wat die voortou geneem het op hierdie stadium. Kom ons keer terug na die voorlopers hierso. Eerst ons kyk na die tweede en derde posisie daar van Henny van der Linde. Een van die stadiger klas C motors wat nou al ingehaal word deur die voorloper hier, die Seibat Sierra van Willie Hebben. Dan is dit Ben Morgenrood. Dan is dit Henny van der Linde. En sy 300 ZX neem 'n wye lyn turbo aangejaagde engine. Hulle daar van die IGI mynskag. Daar sien ons 'n so glipsie van Tony Viana. Sy ook daar afkom. En dan word hard gewerk hierso. Lyk vir my effens asof Henny van der Linde so 'n bietjie terug begin lê het in daardie stadium van die wedren, maar antwoorde sal hy definitief hê vorentoe in die wedren. Lieflike skoot as hulle daar opkom. Nog steeds het Henny van der Linde die man net voor hom Ben Morgenrood insig en hierdie stadige motor moet definitief nie pad kom van Willie Hebben nie, want hy wil graag hierdie wedren wen en dit lyk vir my Average is besig om verby te kom. Hy wil so kyk aan die buitekant daar van Tony Viana en hier's die groot geveg nou in klas B. Nico wat voorloop op hierdie stadium, dan het ons die lieflike voorbereide ook daarso die motor van Dick Sorensen, die tweede posisie in daardie klas en dan lyk dit vir my Gary Dunkley en dan is dit Paddy Driver wat net agter hulle ook sit op hierdie stadium. Hierdie National Panasonic draai kom hierdie 4 motors, 'n geweldige vier stryd tussen hierdie motors aan en bitter mintetjies te keer, maar na 3 rondes is die posisie Hebben, Morgenrood, van der Linde, Viana, Rasch en dan is dit Nico Bianco op hierdie stadium wat in daardie 6de posisie is. Gary Dunkley wat ook daar in sy Porsche sit en graag wil verbykom by die motor van Dick Sorensen. Die driver is soos ek gesê het, is seker een van die oudste garde wat nog in motorsport betrokke is, maar moet hom nie daardeur afskryf nie. Vernuf en vermoë is daar geensins te tekort van nie. Elke druppeltjie van die baan word gebruik deur Bianco as hulle daardeur kom en die sterkte van die motors gly absoluut uit en dit is net hantering van die begin tot die einde. And there's some wild racing on the roads of Kyalami this afternoon. It's hot out there as Morgenrood starts to put the pressure on. What happens, they've got 2 selection of tyre compounds. If you put a hard compound on, it means you have to go slow around the corners till the tyres are really good and hot. If you put a soft compound in, it goes very quickly to go in the first few laps and then fades as they start to go off and the car starts to slip and slide all over the road. So you've got that choice to make. It looks like Morgenrood's made his choice and those tyres of his are starting to work. There's the master tuner of South African motor racing, Henny van der Linde, 4 times champion in Westbank modified racing. Also a man who can extract so much power out of standard engines. And he's going sideways too. Those tyres are getting a workout. Neck and neck. Can you get it closer? Line abreast as they come towards us. Here comes who's it? Henny van der Linde looks like he's blown a turbo. What's happened? No, he might have touched a wheel. Let's have a look if it's going to be a wheel against the bodywork that was causing it to cause so much smoke. Order still is still the same. And Morgenrood putting the pressure on now. When Willie Hepburn looks, that little man there with a big heart and that mighty big motor car, he can hardly see over the steering wheel. When Hepburn looks in his mirrors, he just sees that yellow and blue BP Mazda of Ben Morgenrood, and now he looks in his right-hand mirror and he's trying to get past him. Big crowd up at Westbank enjoying this lovely high-felt sunshine this afternoon. Onto the oil. It's so slippery. They've got a feather-footed round there. They're just leaving black lines from those overworked tyres on the road. Kyalami looking lovely with the green. A few little flickers there from our micro-linking. It's just that the electronic ignitions are causing interference in the linking of the cameras. And here we are with Willie Hepburn now coming up in some of the slow traffic. Gives you an idea just the speed he comes on them as he passes 1, 2 and sets down the hill. It's a little Opel Kadett that he passes here. They come down towards us. And here comes this express train, the 3 of them. Sportingly, the smaller class cars are moved over. And Morgenrood's got the pressure on. They're coming up to the halfway mark. And there's Heppy's got him. And Hepburn's going through the inside. Now there's Morgenrood ahead of him this time. Powering it out. The acceleration of that lightweight Mazda just pours it on. And now Hepburn's got his hands really full. It's about 20 metres. Hepburn's now got Henny van der Linde right alongside him. You'll see him coming to frame now. Henny van der Linde around the outside. He's going to get him this time as they go round Gans.
There it is, Henny van der Linde right on the Sabat Sierra's tail of Willie Hepburn as they're going to Yellow Pages, slipping and sliding their way around there. This is very exciting. Ek sal sê so 12 tiendes word hier deur hulle gery. Ons is nou die eerste topspot S. Kyk, ons gaan probeer beskryf presies hoe hulle daardeur gaan. Apex aan die binnekant, die regterkant se binnekant gedeelte van die baan. Hy gaan nou krag aansit. Die motor gaan na buitekant toe uitbeweeg aan die linkerkant. Hy sal nou van hier af 'n reguit lyn, so te sê 'n reguit lyn, gaan verby aan die linkerkant daarso en sy tweede rad draai hier soos hy daar ingaan nou by die Wesbank draai. Kyk hoe gaan hy daardeur weer eens raak die wiele so aan die binnekant, dan beweeg die motor uit aan die regterkant toe hulle daar afkom. Dit is af na vierde rad toe hulle hier kom. Kyk net hoe ver is Ben Morgan dit al reeds voor in die binnekant. Rakelings aan die wit en swart streepies daar. Ons kan sien hy verwissel een rad oor aan die regterkant toe en dan is dit hier Continental. So hoor die effekte kry. Mens kan sien hoe gly daai motor as hy daar kom en dit lyk net vir my asof Henny van der Linde nie 'n antwoord het vir hierdie magtige V8 masjien van Willie Hepburn nie. Weer eens van die stadiger motors word verbygegaan. As 'n stadiger motor in sy pad, ek hoop hierdie man gebruik sy 3-spieël en die Willie Hepburn sal aan die binnekant van hom probeer verbygaan. Jy het elke stukkie van die baan nodig om hierdie groot motor om daardie draai te kom. En dit is 'n geweldige vinnige draai. Een van die stadiger klas E motors daar en dit lyk vir my soos Michael Shapiro. Mike, kom uit die pad, Carol, sê Willie vir hom en hy's daardeur. Nog steeds 4 rondes oor in hierdie wedren en aan die voorkant nou is dit Ben Morgan Rood van Randfontein. En aan die binnekant, kom ons kyk wat gebeur aan jy kom weer agterop en kyk na die buitekant toe van die draai, kry dit nie reg nie. Ons sien nou nog hy swart strepe van sy rem probeerslag op die vorige ronde as hulle daar omkom. Elke druppel van die baan weer eens word gebruik. Beweeg word na die regterkant toe en dan stewig in aan die linkerkant toe. Tweede dat draai in hierdie motors daardeur kom. Gly daai motor daar van Henny van der Linde. Gaan hy hom op hierdie kort stukkie kan verbykom? Nee, dit is nie 'n goeie ding om dit daar te probeer nie. Klim op die remme en in die eerste topspot is hulle daar. Willie nog steeds in die tweede posisie. Ben Morgan wat voorloop. Tony Viana, Henny van der Linde die derde, Tony Viana aan die vierde. Ivar Rasch lê in die 5de posisie op hierdie stadium en dan is dit Nico Bianco in die 6de posisie. Weer eens binne in die motor. As hulle daar by Wesbank kom, die Conrad motor Mazda, of is dit 'n Opeltjie wat daar so voor is, 'n Opeltjie wat daar voorloop. Net voor hulle ry daar op hierdie stadium, nou af daar aan die EGE Mynskag, saam met Willie Hepburn en sy magtige V8 Sabat Sierra as hulle daar deurkom. Aan die voortou daar, een van die Nissans, dan is dit Willie. Ek hoe hard word daar gewerk, lieflike skootkerels. Kyk hoe gly daai motor, dis spykamera werk kerels. Beweeg daar deur Awa draai, een van die stadiger motors in die pad daar so as hulle daar deurkom en daar is niks tussen hulle oop. En dan gaan hy soos wat ek en Roger noem die high-tanne en dit kan ons sien presies wat gebeur as jy daar oor ry. Die hele motor wil omtrent uit mekaar uitdruk. Weer eens deur NTN bearings draai en dit voel vir my asof omtrent 10 sekondes is wat hulle laas daar deur gegaan het, Roger. Well, that little man with a big heart certainly putting on a great display there in front there. Ben Morgan, there he is getting his car back under control. Still in position, not too far behind. We work it out about 100 meters with Henny van der Linde pressing him all the time is Willie Hepburn. We've had the 7 laps gone. We've just got about 10 and a half, 11 kilometers to go. Morgan Root seems to be slowing a wee bit and pressing on as hard as he can, full of action. He never gives up until the whole thing just stops there. That's one man who never gives up is Willie Hepburn. And Henny van der Linde, what a polished drive he's doing there. He's making plans to pass him. It's running at 8 bars. It's a heavy motor car, but it's certainly got a tremendous amount of power. That mighty big Nissan. This racing going to have some turbocharged Audis perhaps next year, and Sierra Cosworths come into the field next year. Onto the oil now at Westbank Corner. You can just see they are belted into these motor cars, but they are being flung sideways. Morgan Hood a 32.8, 132.8. Let's see if that fastened his 32.8. No, his lap record is a 131.3. So he's not as quick. The road's certainly very slippery. They say that the Star at Kyle Army does not wear your tyres out as Henny van der Linde seems to be fading a wee bit, and here they come down, and I think he's almost getting closer to Morgan Root. It seems that he's just making that bit of a ground each time, or Morgan Root just playing it carefully from the front. We'll have to wait to see. There's not much between them as they come round here. Fourth is Tony Vion in the Winfield BMW, then it's Nico Bianco. Morgan Root comes through the start finish, and there's it's only 3 seconds, that's all it is, as we go into the final 2 laps. They pass some of the slow traffic. I see they're getting past Neville Tillman there, the beautifully turned out motorcar. Tony Viona is 4th at the moment. Then we've got Nico Bianco leading the 3600cc or Class B. He's been worried by Dick Sorensen, the Australian in the Sabat Skyline. Then it's Paddy Driver, and then it's Dave Hawkins. A great show there by Dave Hawkins from Cape Town. He's going very well indeed.
Ja, dit is absoluut nek in nek hierso met die tweestryd tussen Nico Bianco en Dick Sorensen. Maar terug by Willie Hebben, dit lyk vir my amper as ons hier by die Westbank draai kom, op by die Hoenfield heuwel en in die linkerkant te draai en daar's 'n stadiger motors voor hom. Jy sien die bietjie sement wat daar, dit lyk amper asof hierdie draai glad nie wil ophou nie. Beweeg daarso, nou sal hy stadiger motors effens moet pad gee, kerel. Kyk, hier's 'n groot man wat wil deurkom, jy moet effens pad gee. Hierdie V8 kan nie stop vir hierdie kleiner motortjies nie, maar daar sit Ben Morgenrood nog steeds in die voort. Tweede posisie Willie Hebben. Die laaste wedren het Willie Hebben ook voorgeloop, maar een van die stange in die agterstel het gebreek en dit is hoekom hy heeltemal hanteringsprobleme gehad het by die einde van die wedren laas hier op Kyalami. Maar nou veilig in die tweede posisie en dit lyk amper vir my hier weer by die voorloper is dit Johan Coetzee wat nou net daar voor hom is. Johan Coetzee wat net voor hom is op hierdie stadium as hulle daar deurkom. En natuurlijk vir Ben is dit nou nie vreeslik van 'n probleem om daar verby te kom nie, baie meer kragtig, maar 'n lieflike. Daar is dit Tony Viana as hy daar deurkom. Ons wag vir die volgende motors om te kom. Die volgende tweestryd behoort te wees tussen Nico Bianco. Daar's ons weer binne saam met Willie Hebben as hulle daar deur die ou sonsondergang nou die Gans draai. Johan Coetzee wat daar voor hom is, mens gesien absoluut sywaarts. En dit lyk vir my dat Dick Sorensen het vir Nico geneem daar as ons hulle daar deur die NTN beddings draai kom. 49 hier, dit is Nick Randall op hierdie stadium wat agter hulle is, maar daar was geraak aan mekaar en mens kan nie 'n lig wat agter toe skyn mooi raak sien as hy so aan die grond aan die Johan Coetzee hou regtig in daar so. Ons kyk nou vir Johan Coetzee saam met Willie Hebben aan, dit lyk amper vir my is dit maar van die wiele wat tol wat die rook so uit die bande uitkom of hoe. En daar sit Henny van der Linde wat nou agter Coetzee gaan sit en voor moet deurkom. Ons kan maar julle kan maar vir Coetzee goed dophou. Hy's baie vinnig hier so deur die Westbank draai. Willie Hebben binne in die motor weer eens. Daar sien ons die voorloper en hy's glad nie so ver voor nie. Een van die golfies, dit lyk vir my soos Brian Cook se motor wat daar na die linkerkant toe beweeg en hier kom Willie Hebben af. Daar is absoluut niks tussen hulle. Ons is in die finale ronde. Roger probeer vir my hier so iets wys. Roger, sê miskien jy vir ons daarvan. Ek kan nie Well, uitmaak it's just a second between the two as we're in this final lap there now with all this excitement. Hepburn pushing that animal car of his along to great effect there as hard as he can. We've got 2 corners to go. Hepburn onto the Shark's Teeth. You can see the vibration in the motor car as he comes down to NTN, the fastest point in the circuit. They're coming down there at well over 220 kilometres an hour. Henny van der Linde's right on his tail. What a close race as this has been as they come around the final corner there and into the straight. It's just 1.35 of a second that's been separating the first, second and third drivers. And Ben Morgan, who takes it, is his third straight win in that motor car in the Westbank modified saloon car races, and Henny van der Linde gets through in third position just behind Willie Hepburn in second position. Well, they certainly pushed along there. Let's see the effect, the waving going on. There's the 3 of them. Tony Viana came through in 4th position, and then winning Class B was Dick Sorensen in that Sabres car, and ahead of Nico Bianco just in the final stages of that race. Dick Sorensen got past him. And Class C, the Westbank champion Peter Lance in the little Sabre Golf, and then in Class D, that's a 1600cc class, Pat Duckham won it in his Escort. He's from Pietermaritzburg, head of the BP Nissan Exa of George Bezena. There's the final results of this Westbank modified South African saloon car championship race. Morgenrood wins it for the 3rd time. Hepburn is next in the big V8 Sierra. Then it's Van der Linden, as you see, Tony Viana. Sorry.